بالصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Sekarang siskan Allah Subhanahu wa Ta'ala andi dia ni surah Taubah. Surah 9 verset 5 nam surah Taubah yumi sudua na kirezewi manandanda wana timbuk mas na Quran. Doa uzan atano mandin kis fono vulan fabi ma pano. Am zabatajab zeman dalam zana kulumbelo ni vilana fa dua zindri satika mni surah Taubah yu amni faya namni suratu Tauba anoma yita fabit sisra kwaita noma ampanom dunyati fayuzan fama ampano kamli doyum il doyum zevati kamni suratu Tauba amni verset 129 suratu Tauba sura 9 verset 129 Allah subhanahu wa ta'ala izmlazi فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا جماعة يدعو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أنا زين كزميالا مسجدي كدوي مولتينو أتوف زاني من فتنة كمريسة كجونو نيناو إناو باركي زوفا دوي مع أمبانوم زبتجاب زيتونو إن بان الله سبحانه وتعالى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عندك يا جماعة حسبي الله ما انفزاء الله ما انفزاء الله لا إله إلا هو سمستومبو أفتيز لا إله عليه توكلت أبيتكم ناس توكنكا أبيتكم نازن فننكا جابتكم الله سبحانه وهو رب العرش العظيم إذ لتومبو زن عرش للشيء زوي عظيم فارم بيت لأ الله سبحانه وتعالى زن نمواتا الله سبحانه وتعالى استلوت سراكوتا الوناس زابتا فانا لون نموين الله سبحانه وتعالى عرش يشيء نازو زي ما تقول الله لازم أمن الدوان توي وهو رب العرش العظيم إذ لتومبو زن عرش لنجيزة سكوا نتوبا مزابتا زي كيو دوانيو تناماينا izo ilaitika isanando doyo satria atsika zany matetika tsika mifenina tsika sanando tsika mitaen misy problème misy asaloa misy tebiteby maro karazany zavatra manahina tsika kay tsika doyo tokony tenenitsika hoe hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allah mampizano Allah la ilaha illa huwa atistupa fati anoya Allah عليه توكلت أبيتكم نوزن فننا كذا أبيتكم نويا جبتوكنا كذا وهو رب العرش العظيم يدون توك نزاتكم بدمال ستشي الدعاء يزن أبيتكم نوم بلاتين الله سبحانه وتعالى فننا نجاب أنا متفنى نو إذا كانوا فنا يتفا فما إذا كانوا تونو أنا بقول تامبنو فلا يا الله أبيتكم بلاتين نو فننا كا أم زبط جاب زي ما هالسايو etikan za composition doyo etikan za en détail doyo vanalon Allah mnazi hasbi Allah ma pizao Allah hasbi Allah ma pizao Allah man lo zana kul atazana kul benti leko fa Allah fana fa ma piza am problem jab mandalom naka jabio uldnino ma piza fana Allah am zabache metfat takan senon of la ma piza no Allah zati mentanta divunja mnul zati mentanta difanampina mnul fazao anoya Allah fa ma ampizao kwam ama jab mandalom naka izen ano ma ampizao zieva zani duwa zaifona ma ampamnino mzaini famanina Allah subhanahu wa ta'ala vanno fa ma ampano ha ino atna mlazafa Allah fa alamtina hasbi Allah bima ampizao anoya Allah fanania nam lazafa Allah subhanahu wa ta'ala ma ampano izina bayan twizna awe hasbi Allah la ilaha illa huwa sina tunama pizaya Allah satati stomp afakuwa afatano
dunia ty tsy nisy afa-tsy anao nampanisy dunia ty raha jiaby hitako jiaby amy dunia ty ndraiky nino io baka anao foana anao zavatra Allah dikan'izay dunia ty nisy fisiany dunia ty anao dike mahampy zaka manao za zany koa fa maninanao fiainanaka za fa mahita fa tranquille satria composition iza olo mahay makasika dunia fa tsy Allah subhanahu wa ta'ala Allah ni mahay makasika satria Allah namboatra dunia ty izy mahay raha jiaby ka koa fino fizotsany dunia ty iny jiaby pitsopitso mampandeha dunia ty Allah izy mahay izy io ana amizay ya Allah mahampy zanao ya Allah amy zavatra jiaby anao mahampy zao satria la ilaha illa huwa satria anao zany tompo tsisy tompo koa afa-tsy anao satria anao nanamboatra zavatra jiaby io raha jiaby hitantsika amy lanitra ndraiky tany ndraiky nino jiaby anao foana anazy dikan'izay io mahatonga anao zany mahampy zao ino ny etapany fahatelo amy do amizay hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu apetrako aminao tokinaka ya Allah ambelako aminao ya Allah fiainanaka ambelako aminao ya Allah zazao misy projet zay mila andeha taoko misy asa zay mila andeha taoko ambelako aminao azy ya Allah za mitavandranao aminaio zana ko andeha voyage ya Allah ambelako aminao za tsisy olo tokony garantiko tsisy olo tokony ataoko hoe garant yaho zanako zay afa-tsy anao ya Allah za misy asa zay mila trangako ya Allah petsako aminao ayo zay mahatonga doa io muhim important be amin'ny finoana islam satria nino ya Allah raha jiaby ataoko ty za mitavandry anao petsako aminao foana anao ny mahay zay tsara aminaka aminazy io anao ny mahay zay mita aminaka aminazy io problème zay misy aminaka azy io ya Allah za tsy mavita mama problème fa anao no afaka mama problème wa alayhi tawakkaltu apetrako aminao tokinaka dikan'izay za zao fa aminao feky nitavandriako amy zavatra jiaby io le doa io foana zay tsika atana mitandeny izy io foana hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu anao mitandeny izy foana ino amizay zany le doa io anametatsika anambatsika vanalony hasbi Allah mahampy zanao Allah la ilaha illa huwa ina anto mahatonga na mahampy za ya Allah satria anao nino tsisy tompo afa-tsy anao zay anao nanao zavatra jiaby amy dunia ty dikan'izay anao nino mahampy za wa alayhi tawakkaltu apetrako aminao tokinaka jiaby apetrako aminao asalohanaka jiaby apetraka aminao problemenaka jiaby mba zahavy ya Allah iny le fahaina amizay zany fa manino zao apetraka amy Allah subhanahu wa ta'ala tokinao satria izy rabbul arsh al-azim izy le tompinazy sezinazy io fa mavinto izy tompinazy dikan'izay ohatra Allah izy zany izy mampijery kaya koa le tandraka anazy kaya koa le fahefanazy mamba sezy foana nivitako dikan'izay zany vita ma problème dikan'izay Allah apetrako aminao satria anao tompony nino arshinao zay zavatra jiaby zay mandalo aminaka ya Allah io apetrako aminao foana dikan'izay ya jamaa anao mamadimadika boky masina al-Qur'an anao mijery boky masina al-Qur'an le Allah subhanahu wa ta'ala mampiasa tema tawakkal hoe fametsana fahatokisina am Allah subhanahu wa ta'ala na alohan'ny aya na afahan'ny aya Allah mahambahy le tandraka anazy ohatra jevatsika amin'ny suratul muzammil rabbul mashriq wal maghrib izy tompon'le fiboahany masoandro ndraiky filetehany rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa tsisy tompo afa-tsy Allah sa la ilaha illa huwa fattakhidhu waqila anao zany mahampy amin'ny piahy jiaby anao mahampy Allah jevatsika io izy miresaka an'iny zany izy tompon'le fiboahany masoandro ndraiky amin'ny aya hafa koa Allah koa milaza koa amin'ny sofa hoe watawakkal ala alhayy alladhi la yamut apetrao le fahatokisanao amin'ino alladhi la yamut am'le zay tsy maty tsisa fa Allah tsy mandalo aminazy fahafatesina zay wasabbih bihamdi ary nino derao izy dikan'izay raha ohatra tokinao napetsikanao amy Allah subhanahu wa ta'ala mahampanao aminantsika sallallahu alayhi wa sallam jevatsika io doa hoe hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu
wa huwa rabbul arshil azim ko position nazo efata fanomi lamaye fa pamna sallallahu alayhi wa sallam Chinese tamfiennanazke isma pesa doyo voilà afawe isma makizu mareina 7 fois arrive 7 fois tafiz kamni azkar duas spéciales mareina se arrive 7 fois daje vanao nino azkar sabah wal masana ma itakamni santafiz katin do mareina de kanen vita fajr pamna sallallahu alayhi wa sallam makidou 7 fois vita asr isma mak 7 fois ino antum pamna sallallahu alayhi wa sallam makidou 7 fois isma makzwe hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ismi lama baya allah fenna kanyanti apita komno fenna kanyan anguma reina tiskalitin masando alon izmana benafiye andu nazai vita salatil fajr alon izmanu katali andu naz hasa zende ton jab nino hapit kana amni ampelatan Allah subhanahu wa ta'ala aizni lazawe zeni ulna makizu 7 fois marina bokona mak 7 fois ko zeni mak 7 fois marina naz ko bokona 7 fois ko riva zani yuma ampiza problem nas jabandala nazamndariki anani ande jamaa mi salo mi chosanul mutivoye fano ano mi salo mi problema ono amnino amtukachan ano mi salo fano mi problema anamnino am asano ano mi salo maza bachama pia salo ano fananin stenina nawe hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim nani fenna no mareina no tsukafnom zewe anom tene hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim nani matnal no ko tsukafno kom niwe hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim je pamnan sallallahu alayhi wa sallam rasul pamnan nefes mbolo petika tukinaza pelatan allah subhanahu wa ta'ala anonde kizani antibasi ata zakaya tivana onde kizani antito kunweti 7 fois ifa to complice 7 fois je fona tsika manose yuvantika tatia le anozan mano duayu le anom tin hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim la sawi allah zan miyawono allah li piyawono mzabcha jabzei diganze fenna nozani atumbwa mnalala duayu aish bitanze kuwa le nozani mano duayu anom tene hasbi allah lelam tin hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim lilanom tin lisa de nozani mandin ki problem noze tieno vahan allah subhanahu ya jamaa mizago nom tandeni mizama amput bakatikanino fatafid kino fama ampudu fona bafan Allah subhanahu wa ta'ala ma problem na jam because lela noza miten duauzan anosad mandin kleza bsena zavedska zavatsa efata jabio etap efata jabio aiti bitanze anomandin kimet mis chosanul tsinin mutibo efanona nezka toutes les moyens anantine hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim anon yana tukachana mistona maano hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim bilakum najabu ya jabu ya allah mitmisul mantani izuma zani dhikr sa dua tena maina justa de dhikr sa dua izu sa dhikr sa dua ma fanofona zo amzab sajab famitano tuknam allah subhanahu wa ta'ala ne anozan kayam signé contrat le anozan mano duanti ano kayam signé contrat Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah zan signé contrat no ya apite comme no fenne na kajabi fazana ne kizo nino contrat signé ko bakatin fona karatinin ko boko lela naka tin zabatsai Allah ne miyam zabtsakil fona mtika Allah ni zabtsai mesna Allah mtika tenin na do fazakam nino famidjo kam lela nozan tenizo fo nozan manikaze lela nozan mitenis tunga de accepter Allah subhanahu wa ta'ala nozani
mangala garanzan mo be possible no zan mangala garanzan mangala ul piawa no zan mo be possible Allah zan isma no kenon belen zan ci possible le no nangala Allah subhanahu wa ta'ala is na petika no piawa no na wi na petika no na hasano jab vla fa no tsmatant zinul la metika tukinazam Allah subhanahu wa ta'ala si sila easy matant zai si possible Allah subhanahu wa ta'ala manambela easy sad anala ya mano duwan yu kozan chance no zan bevata tunga dino faman na tuki Allah ni mai kam naka hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim matet katika mtayen zamis problem zao mis asalwa nanin ma asalwa no tazumna no zareki nanin problem no tazumna no zareki mo be problem no mazan ma bevata mandil tazab mandalam dunyati ke dikanzele problem no yo tantareum Allah subhanahu wa ta'ala ampi Allah subhanahu wa ta'ala mi ay kam no ama problem no yo fatwele ano mis problem hele ano met mis volano ti voye fano ano met mis problem de chef no ano vla eza kotofona eza kufona ma problem ti ano met we ma ano met we tayena mzana kulumbelo fanozan anozan aleba Allah subhanahu wa ta'ala na mano ama problemu fano ko nangala Allah subhanahu wa ta'ala na mano ma problemu anot sile no matiant kuzai dikaje kaya kozan atonozan ampidsk Allah miya kam no ma problemu anam tini hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim dikaje no ma kam is problem ano ma kam is asalua ano ma kam is nino tonga de fakaya kam Allah subhanahu wa ta'ala istano kilizani amdi Allah subhanahu wa ta'ala tinje hasbi Allah ma hafizano ya Allah am problem zimandalom nakai ma hafizawa no la ilaha illa huwa satia anon na mbo tizabam dunyati si stopa fatanoze ya Allah ata problemu mbule no kwa na mbo tezokwa hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu apecha kom no zan litukna kajab apecha kom no miawiza ya Allah mshtie sonze mandado zamta vandano ya Allah mede wa huwa rabbul arshil azim satia nonino rabbu top zan arsh de fa ma bint zai zabadan jevana kuma meno duwan zai fona tunga de Allah subhanahu wa ta'ala zani izla sanino pia ya nom zab sajab matet ko problem chika amni fanovana zan duwanti a chika zan manadina a chika fat van chika zuka contrat anozam signé contrat zan na pdino Allah zan amazan problem noze famatet zani le anozan manadina zukuwa la samfwana kwa zan contrat zai condition duwanti alua anomi le mano izaka yuna vni sahaba na kwezai la izna tamadina namba pamna sallallahu alayhi wa sallam izni shamuna izni va ya rasulullah shamuna katima ya rasulullah fiez kutadi sambela kumande defu zama tuk Allah jevta shamuna katima ya rasulullah fiez kutada bela kum sisnyo foten diskati masjidis sastembela kumande defu zama tuk Allah ego Allah na pecho ko garanti na ka Allah na pecho tuk na ka zama tuk Allah inna ba pamna sallallahu alayhi wa sallam fi stadi bokona matukisa Allah fachina vla fi skutad fo na wina vla zama tuk Allah fo no fi stadi bokona matukisa Allah dikaze anoko mis problem zan anozan mieza mano ezaka zevitano mi die solution ze ama no problem no fakaza dina nomzema mtini hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim baga Allah zan mamaizini mais possible est-ce que quel na tonofona Allah dek man pano man mino solution am est-ce que jab zina tonozei est-ce que tanamit quel na bla champrise go Allah zimila chika miyezaka Allah mila chika mano ya quel funa zimatonga Allah mila zatin kwa Allah zan simanova vaukana kresko vaukabit simiez kemi obachini anoza mila mano pakil ze Allah vonino manantna no fanoko tsimano pazan Allah tsimana pano futwa naib de famna sallallahu alayhi wa sallam atika ko ani sam problem ko am tikam duanti atika mano jib ko tikam adina fona kanefa famna sallallahu alayhi wa sallam dani
izy ampodiny matetiky zany doa io. Izy manao marandreny kare zany izy manao izy marandreny because izy manao izy hariva. Bakeo zany mahatsara hoe Allah anao ne miaraka aminakahy foana. Allah idaky tafiditsika agnatin'ny saininazy foana zavatry zay ataony Allah subhanahu wa ta'ala miaraka aminazy. Fa tsy hoe tsika miteny izao boka tsika fa vita kam tsika miteny ndraiky ny hoe vita ataovy zany isanandro zany mahatsara Allah foana amin'ny alalan'ny dhikra io. Isanandro zay tanga paminahy sallallahu alayhi wa sallam mbo tsy ahita tamin'ny fiainanazy ka izy nambela doa. Maraina izy farany kely nambaran'ny sahaba 7 fois. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أي أما أنا تسكايزي دكازي ملا يفواتك ما تيزان كونتراتيكا يوزان أتسكازي ميزايا إسكا مارينا إسكا ريفا أنا سدمتني أنا سدمنديني كذي بروبلم نوزي إسان عندنا أبيتشام الله فونا زان أي لازم فمنا صلى الله عليه وسلم زين أول زان متعد فإذن أتعندك izy mila matandraka amin'olo jiaby amin'ny dunia ty zany olo zany hoe mitady hoe fa izy mila matandraka amin'olo jiaby amin'ny dunia ty oka izy ametsika tokinazy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Zay va hadisy foana anao zany koa mila tiana hoe qawira matandraka amin'ny dunia ty na mahita hoe za zay apetsaka tokony amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Izy koa jamaa anao ta mandiniky aya io foana ohatra tokinao mai napetsika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala tana mandala milanao tsy sampavozanao. Tena mahefa Allah miaraka aminaka. Tsy tay mampiasa lohanao takely. Tena mahefa hoe anantiny hasbi Allah mahampy zaho anao ya Allah. Faminan'i Ibrahim alayhi salam iny zavatra nyteneniny mpaminan'i Ibrahim alayhi salam. Ya jamaa iny zavatra nyteneniny mpaminan'i Ibrahim alayhi salam na izy natsipindohatiny afo. Hasbi Allah mahampy zaho anao Allah. Mahampy atana mbo miteny hoe mahampy zany hoe Allah mizavatry zany amin'ny problème naka amina za ta tsy mila olombelona haviny any dinao izy mitandreny problème nao ta tsy vahana problème nao anao toko maka izy mitandreny fa because izy fosanao ambadika any fulany io mangataka fona fulany io karaha ty fona fa anao koa nametsika tokinao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala anao mahampy za ya Allah tonga dinao matandraka anatiny foana deka anao fa matandraka hasbi Allah mahampy zanao ya Allah la ilaha illa huwa tsisy tompo afa-tsy anao ya Allah satria anao nahamboatra raha jiaby io raha jiaby io tsy n'existe koa tsy baka aminao tawakalto apetsako aminao tokinaka apetsako aminao zany le hiao za my zavatra mahazo za jiaby ty ya Allah wa huwa rabbul arshil azim. Kaya jamaa aya io amin'ny suratu Tauba sura 9 verset 26 verset fizy verset zany 129 dikan'izay izao ampody matetiky kaza miala ty masjid tena koa tsy mahay zany doa zay anao mandeha amin'ny lalany ampodiany doa zay raha ohatra maro lavanao mitaheny hoe zaho misy problème zaho misy asaloha ty ajaby mandalo aminakahy ndraiky niny ambaranao zay anao mitoly amin'ny Allah zay hitanao ta tsy afaka maly problème na zay ko Allah mandefa beko za tsy afaka maly iny zavatra vitako amizay fa anao mangala nino Allah zay anativy aminazy amteneno izy miteny hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ampenao izy ampenao zanakanao ametsika toky amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ampenao zay olo jiaby mety misy projet misy asa zay mila ataony izy mavozy karakory apetsao ampelantanany Allah subhanahu wa ta'ala na ino anao mety tsakaika hasa anao na ino apetsao ya Allah za anao foana ilaiko amin'aty tawakkaltu zany ino mitady fanampiana baka aminao mitady anao zany miao za amin'aty anao mahampy zao ke jamaa ampodiany betsika partageo ezao aparitao tsy voateny ino anao mety manao tsy doa foana amin'ny Facebook hoe hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkal wa huwa rabbul arshil azim zenul manna problème zenul manna zavatsy mety manahirana izy ampodiany doanty baka mety possible olo mety nahita SMS nao kely foana feo laha ty micontactinao niany tsy totsika mivolona Ramadan jo aleva doa soit amin'ny SMS anao SMS nao feo partager na manao ty doa anankiray ampodiany maro amty volona Ramadan ty mba afany Allah mama problème nao jiaby zay ana mety mahita vidéo zay miparitaka ndraiky niny hoe aparita hoe makasiky zay mba afany olo zany mba mahay zany le tombotsoany zany le doa zay resaka tsika tsy amgatama Allah subhanahu wa ta'ala ankamaivina amitsika zany
volna ramadan zay ayan kama ivna amitsika zany hoe hanina zany tawakkul zany hanina zany toka am Allah subhanahu wa ta'ala fa foana zany doan zay no isatsika teto zay fa tsika miezaka foana zany jusqu'à vitany volna ramadan aminino amin'ny fanazavana zany doa zay normalement tsika miala am volna ramadan am ty taona ty inshallah biidhnillah atsika tokotsika ja fampiratana Allah subhanahu wa ta'ala atsika ko mitavandra idha sa'alta fas'alillah izy ko tsika ko mangadika tsika mangadika am Allah subhanahu wa ta'ala izy ko tsika mitady favor tsika mangadika favor am Allah subhanahu wa ta'ala fianna tsika jiaby zany tsika miala am ty volna ramadan tsika zany mamitsika tokotsika mamitsika hataka tsika jiaby ampilatana Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah wa bihamdi subhanaka Allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.